buhanku ta hamur beli la rehinanu la acara pemrimu eti la YKB TV. Ande ditarungi na pulung miri malakata hamayang. Lomiri maninggola awang mo diangga. La rehinanu buhang mo niya parungi na pulung manang na makapipi na luri makolor-kolor. Amin. Ang buhangku na pulong na paromunda wianing la kaunga tehlunika kaudu tailu dalar nomulu pal dalar hakabulu tailu na tema na luri na mayahang lahanga nai ala na dalar hakabulu tailu iya na papatanda da wawana nu patiminu na paimiri kana pamanunja na itimi hilumi matua daun dan ningwa nyurami lahanga ni ala na amanda nula rehi maina na mirinda iyehu daun wandaba na tau pabada mahanga ang buhangu na tamu miriyehu karitu laluri yana tahanga manunya ruku na pindi ninya na hau ruku na pindi nuna ruku pindi ndumaluri na mampieku dahu na mantutur lahanga na miri yakan dia pindi ndumaluri wiki dahu tula miri laluri ka laluri na mampieku dahu na mantutur nuna deji ayah naluri na madaling jalan tapi na huri-luri na mabuhang palaku niya naluri na mahamu lupang tutur lemiri na daruhangkan kanya na maharui laluri ang mabuhang na tamu na yung ka ito nakaungkor lati halamikan na kaunggur na marinjung lang taka papatianya imiri yehu nama namu iali ladalu papatianya imiri na kaunggur hangga danya naluri nama mayila karairuku na parhayada ia tuyaka ipau na parahanya itimotimo kana pamandun jata parhayana nakaunggur latehan menika kang kiki ninja laluri na mamila na tidiha nyuda demo pinding pamandun dan parhaya lemiriye i Paulo na hamayang dumada kaunggur latehan menika kaniman menjalaluri nama tutur daun nama yahang lahanga nai alam ladalu patienya imiri ihu nama ilinya ia mayaka na tanda pindi daruku mandung parhaya dan muluri lainiri ang buangu latamu nai miri karitu ang gikiwanan ka nyuta buluhan ningu maana napahanggan na membuat laluri na kaatukan ia batu na nyuta ningu may ngirana napapalaku na ruku na parukang naluri na mapieku daw na mayahang lahangan ni miri na tandang patapalaku yana naluri parhaya lay miriho. Amin. Malakata hamayang. Miri halaman na kaparumo yana tulumanang kapipi ay kama. Kamapalaku ya laluri mahaluodo-luodo. Pamangalan niya na haroy lapinutana. Amin. Ang buhay mo, takalayo ko anak pulong na imiri, ang maruamang like, subscribe, daang papiri nga laang da.
mendukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.